Sari iku mantan Bayangkari Pulo. Hai ha ha ha. Begitu mulai di ujung dan tainggo pasaran tiangnya galawati dan indah takaran itu tarau kapian baru lapan kaki dan naik melangkah laware mato dan naik batangan kau sampai hati dari murah sabana jalan kita bersifat. Hey, hey. Urang parantau ai lai pulang sabana ranca goyang kiniko inye endro kama udah menghilang balang-balang udah buat kiniko. Kisah bro. He he he. Burung nuri terbang tinggi, terbangnya jauh ke udara. Mari mari kita menari, hilangkan keluh kesah yang ada. Oi oi oi. Lah tapi palu beben malam ini, lai bantah pai janji ka patangku. Pabilo guru mode iko diulangi, isua oi undang pulo. Oi oi oi. Hey, ise bro. Udah besar ba ade pai la tapi ayah cando badannya badannya aka bake beben kini udah besar iko layado. Ai 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 celia udah barang kui panjang takkan ada di naik urang nan rapo lai udah besar laki urang di naik bani jadi gantinya. Oi oi oi. Aja waktu go. Awak rancak tapi narando. Hey, 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 hey. Tukar lagu wati, tukar sorang. Anak diuang, DJ. Hey, anak diuang. Anak tiang si burang tiang godi nanta si kayu jati. Anak tiang si burang tiang godi nanta si kayu jati. Oi udah kanduan usaha bingung anyola udah pautan hati. Oi udah kanduan usaha bingung anyola udah pautan hati. Tapu alat tangan mari manari itu manari sambil banyanyi bapan tujuh badendan ganti baganti boleh nak hilang dosa di hati. Hey.
anak kaluang udah kini, mungkin tunangan nyonan membalikannya. Kalau dicari kaluang udah kini, rasa kacocok buloynya memakainya. Tapuk-tapuk lah tangan, mari menari, itu menari dan sambil banyanyi bapak tunjuk badendang. Ganti baganti, boleh nak hilang harus di hati. Dari nan lain ambola dapet dari udah iko lai ado pulo asa dibari agak sangene agak 1.500 karu laju. Masih digoyang.